le tolo tolo ta mauli le nau ba atu le senga ba lua le litorina mai la fio terminate luma tu sa male pasio lo luma bella telefonio vai nu mai le lao Samoa mai le lao Samoa le nau ma tona lui fole le senga ba tolu le nau ma tona lui fole terminate oro fai fo finga u ma litorina ia male tolo tolo ta mauli le nau tau fai tau mua tutusa ia sana e fa o le tamaisina o le senga ba lua ma senga ba tolu le tolo tolo ta mauli ma le litorina terminate o lo paula titi ba na vai lunga le fetua o mai sai ia fa malo atua tu ilangi a leo mai tau atu iai ia o le fetua o mai sai lea o le ba o lo naiva o lo na sepulu le taimile nei ia o lo mai tau atu iai o senga ba o lua o le senga ba o tolu leilu mateisi atu lava o ba mai o leo lo tau feturia atu le vanga lo na lua o le tatou tuunga a lo fasolo solo atu lava nga i luma i le taimile nei ia o lo wa batu le va o te le vale o ia nei ia le manu le tautala le vale e tasi le vale wa we set tulangi lo mai lo le po ai. But that's the race, as you can see, and the pictures coming to you from just outside of the village of Vaimoso and Lepea are the boats for this race one. O terminei o palava le telefonio le vainu, le telefonio le vainu le nawa ma le senga ba tulanga lua terminei o lo fa ta tusa terminua ai lo le manu le tautala le pito yuta le nalo tulanga fa tulanga liba le nalo lui foi le tolo mauli le tolo ta mauli ale ta foi le litorina ma la fia ma le senga ba lua o lo iluma lava petusa male te manatu terminei ua toi afa fa ona tutusa la ia ole senga bao tolu ia malefe telefonio il vainu le terminei le telefonio il vainu le terminei le nawa mata la se fo tolu le senga bao tolu le nawa mata se fo terminei ai o te manato terminei o tau fai tau bua tutusa nei le telefonio il vainu tolu senga nawa solo leo le lao Samoa ia male tolo le tamauli i le terminei o paula titi atu lava tua le fetuao lo o paua ula titi atu lava tua vai tau atu o tau fai tau mua tutusa nei telefoni nei ale tunga tuilangi le temile nei ia lewa mai mo atu iai ia o le telefoni o le vainu naolo i luma mai tau atu i ngā uta tu lava i le laina numera 5 po le numera 4 o la erui fuai ia le sanga vao mana tua foi la oe lewa uma le afe 5 selau mita o le tuunga o lona winga lewa pule lava le vaa alatou i le awala pu na te mawhaia e oso mai ai le tātou tuunga i le mai tau atu le temile nei le awa i luma ia le sanga vao tolu le awa i luma le sanga vao tolu pe ama le sepulu pe ama le valu ia no foa mai le telefoni o le vainu lona winga e pe ama whai atu e lei tai ia le tuunga ai o le temile na leo lo iai telefoni o le vainu pito i luma le sanga vao tolu a lui foi ma le telefoni o le vainu le lao Samoa pe ama le tasi lua tolu pa la ia le lao Samoa o le tabaisina o le litorina la ilo o le tui ngauta ia o vaana o lea o loo a whialumi nei le taimile nei e le taimile nei wai luma le senga mau tolu mai le tau mua o le telefoni o mai nu le taimile o lo tau fai tutusa kuna lua telefoni o mai nu le manu lele tautala ma telefoni o mai nu tutusa ma le whāna whā wai luma nei ia le senga
solo for the Taumuli ole senga ba tolu tula tolu le telefonio le vai nu fa ole na lo sa wai le lao Samoa le fetuao ia mal senga ba lo pito wa mal fetuao o sauna ba temi I tu ole na o a ngai le senga Well, I said it to Langi. Watch out for Telefonio Levainu and Singapore. And for the previous 10 minutes, it has been Telefonio Levainu, and then it's Singapore 3. It's in the front. But Manulelo Tautala, also from Aingatai, is right behind Singapore 3. So this is what's happening. You can actually see it on your picture. What's happening? It's Singapore 3, and then it's Singapore 3 in front, Manulele Tautala, and then Telefonio Levainu. At the moment, we have got in the second pack, we have got Lao Samoa, and the other lot, but we still haven't been through the halfway mark, so we've got lots and lots of racing to be done. Atanoa ole nawa matona lelele for Manulele Tautala wa afa fautasi ole nawa mo al Manulele Tautala le senga va tolu le nawa lui for le Manulele Tautala le terminate ole na fa wa sui foi ape foi al telefonio le telefonio ole wa toyo sanga ona o atulele va nga tolu e toili liu mai isa e manato iola ia foi se swing al terminate tulanga tolu lo wa Tolo el tamauli tulaga lima le tulaga fit na le tavai sina al fetuao ia mana olo tua se lau le vaenga ile tunga anga ia sai Olo iluma lava le terminei le senga ona tulanga lua le Manulele Tautala le tulanga lua tulanga tolu le telefonio le vainu tulanga fa tolo tamauli tulanga lima lo tau fai tau mo tu sai le Lao Samoa ma le senga vao lua le terminei ma le tava sina lo sau temi tua ia ma le fetua le moana a oisi sana ua fai lava sipa ua tutua ile terminei. Well, it's going to be a very interesting race because we're just coming to the turnaround mark and heading back downwind to Apia. Well, what we're seeing at the moment, as you can see in the picture there, is Singapore 3. We thought for a moment that Manulele Tautala is catching up, but it could be a ploy from the crews, from Aingaile Tai, because boat one is Singapore, the second one is Manulele Tautala from Apolima, and the third one at the moment is the boat Telefonio Levainu, also from Manono. But we have got a pack at the back. They're still having their own battle, but we're turning around, and it's going to be an awesome race. It's going to be an awesome race. The first pack is leading by about 3 or 4 Tut'otasis, so they can make it the second pack if they are okay. But at the moment, they're just going through the process of negotiating the turnaround point, and it's going to be a sprint. I'm telling you now, it's going to be a sprint to in front of Aggies, where the closing mark is. So we're turning around ourselves at the moment, but that's the race. Wailuma le senga va tolu tu se male fautasi o lo so i fo iai ia le Manulele Tautala ma le telefonio le vainu
o le nā lo so atua i le lao Samoa le senga vaulua le fetua le moana ma le tavaisina i le teminei le nā lo anga yatu o lo ua bimilo atu foi ma le fetuao le teminei ma ua tusa ma le fautasi ma le afa o lo ua iluma i nei le senga vau tolu mai le tau mua le manu le tau tala le teminei longa tolu le telefoni o le vainu o le nā ua amata ona sao atu le tuunga toi anga i atu i sasa i le teminei. Well, there you go. That's we are at the turnaround point now, and Singapore 3 is about 1.5 lengths ahead of the second boat, and that's the Manulele from Apolima. But it's been a fast race. And I think we're going to get some really good times. And once again, good morning to American Samoa viewers. Good morning as well to our viewers catching us on the internet. We thank you for watching. But this is the downward leg of the finals of the Tut'otasi race 2012. Singapore 3, as you can see with our picture at the moment, is well now ahead of the rest of the pack, and I believe they would have to really come up fast. The Manulele Tautala and rowing the boat, they have got the second boat, but it's coming on the second pack. But this is going to be a race down to in front of Aggies at the finishing line for this morning. Brilliant weather for these type of races, and I can tell you it's really calm now. Not many boats. We're right ahead of the back, but yeah, they're having this right. Sita Martel is right in control of her crew, but the other boats are cooking up something, and I think they're going to come. We've got about a 3 or a 4 Tut'otasi lengths between Sita Martel and the Singapore 3, as well as the second, which is Manulele o le Tautala. Tuilangi. O le teminei tusa ma le tolu fautasi, o lo wailuma i nei le senga vai tolu, mai le telefoni o le vainu ma le Manulele Tautala. O le naua mata le solo i fo le telefoni o le vainu le tūlanga lua le teminei tusa ma le tolu whanofoa wasili atua i luma o le Manulele Tautala i le teminei. A le tuunga le nā o lo iluma lava le senga vau tolu o lo iluma lava i le teminei tusa ma le tolu le fautasi o le nā lo fai i fu lava ia whiaunga le telefoni o le vainu ma le Manulele Tautala ai tusa ma le tolu foi fautasi o lo wawa iai le lao Samoa le tolo le tabauli ma le senga vau lua le teminei al teminei tusa ma le fautasi o lo iluma i pea le senga vau tolu mai le telefoni o le vainu i le tūlanga lua le tūlanga tolu o le nā o lo iai le Manulele Tautala e lei tai tuunga le uenga tai tonu lava toa mua i le teminei i le tuunga o lo mai tau atu lava lo pito lava i luma le senga vau tolu o lo le naua mata ona luifo le telefoni o le vainu tusa male afa fautasi le nā ua sili po i luma mai le Manulele Tautala e tau tuntuli atu le senga vau tolu o lo i le tūlanga mua. Well, there you can see it in the picture. The Singapore 3 is well ahead now. It's about 2.5 Tut'otasi lengths ahead. But the Telefonio Le Vainu is second. Telefonio Le Vainu is about a half a length ahead of Manulele Tautala. And the rest of the pack is about 3 Tutasis behind the leading ones at the moment. But that's our race. That is going to be a really tight struggle back in Apia. But brilliant weather for racing, and it can't ask for more, because this is a brilliant day, a brilliant race as we celebrate 50th year of Samoa's independence. Olo fai fo lava finga ngā telefoni o le vainu ma le Manulele Tautala le tūlanga lua e leo iai lava se olo so lava ia vaia
ai tusa ma le tolu faitasi o lo iai lava le senga va tolu le tulanga mua te minei le vai atu le naua mata ona sau ia le tavaisina le tulanga fa le tavaisina ia ma le tolo le tamauli ma le senga va lua ai o lo wa tolu fa fautasi o lo iluma i lava le senga va tolu mai le telefoni o mai nu ma le manu le tautala mai la fio anga o a polima le naolo tau motutusa mai pea le telefoni o vai nu ma le manu le tautala tulanga lua ai o lo iluma lava le senga va tolu le senga va tolu na fo wa to sui a pe foe le sunga ya sita matao le naolo tau mafai tolo e tuli atu le tolo i mulinu ina ai o le naua matao na saulu ma le telefoni o vai nu to sa male lua ma la fa fautasi ia ona maua mai la ia le telefoni o le vai nu ia le tau moli o le senga tolu le senga le nau was sui foi a pe foi ale tolo o le tamauli te minei tuli mai le tavaisina ai o le telefoni o le vai nu le nau mai tau atu wa tusa male afa fautasi o lo wa luma mai e nei ile manulele tautala o le nau amata o na saulu telefoni o le vai nu tusa male lua ma la fautasi le wa tulai mai ele telefoni o le vai nu le tulanga lua ile te minei o se taiao matangofia o se taiao mataina le paolo le tai balu foi le tai le te minei balu le tai le te minei le oangi mai se sabili malosi le te minei le naua wailuma nei le telefoni o le vai nu mai le manulele tautala tusa ma le toe lua ma le fautasi ia ona maua la ia o le taumuli o le senga va tolu le telefoni o le vai nu o le na fo wa toe sui foi isi a pe foi o le telefoni o le vai nu ile fa ia tu ia pep ia o foi na o le telefoni o le vai nu o toe sui te nei toe lua fautasi o na maua la ia le telefoni o le vai nu le senga va tolu le te minei o lo tulanga mua lava le na fo wa toe sui a pe foi o le senga va tolu la fionga ia vai masanu sita matao wa tusa maleono fitu no foa wa iluma i nei le telefoni o vai nu mai le manulele tautala tulanga tolu tulanga fale na wa solo mai ai le tavaisina tulanga lima le tolo tamauli tulanga ono ia le senga vao tulanga fitu le lau Samoa ia ma le fetua le moana aro saula vai tua le fetua o le temnei wa toe male lima se lau mita ia ona o atula ia totolo i mulino ia le senga vao tolu o lo mua atul tuunga temnei well tuilangi well I think we're about 5 minutes from the Mulinu heads 5 minutes from the Mulinu head heading down to up here but we can see that the Telefonio Levainu is moving away from Manulele Tautala from Apolima and I think this is going to be one good race when we get to the Mulinu Peninsula as we sprint towards the end. Well, I can see that Wai Masanu, the captain of the Singapore 3 is putting his crew on notice and they're going to go for it as well. And Lea Tawalasa, the brilliant captain from Aingalate in Manono, is putting his crew through the paces as well because it's going to come up as a brilliant race as we go past the Mulinu Peninsula. The Telefonio Levainu is about a Tut'otasi length ahead now of Manulele Tautala. And the other boats are coming up behind. The Sita is way up there. She's going to cut the Mulinu point soon. Le terminei o lo wai luma pe le senga va tolu le na wa tau nu atu inga tai tonu lava o le tolo il mulinu tu sa male lua bala fautasi o lo so mai ele telefoni o vai nu fautasi o lo wa vai nel telefoni o vai nu mai le tau mua o le manulele tautala o le na wa mai tau atu wa mata o na sau ia le tavaisina le na wa toe o se fautasi o na maua mai la o le manulele tautala le tolo tamauli i le tūlanga whae le teminei tūlanga liba lo sa wale senga balua alo mai tau atu lava o le vā lava lea o le
senga va tolu man manulele tautala ile si tolu minute taluai lo yai o lo bua tu pel manulele tautala mai le telefone o vai nu tulanga tolu ia le manulele tautala tula na fa le tavaisina o lo luma lava le senga vao tolu o lo tulanga bua lava le teminei o le nao lo wa tulanga fa lo solo mai ai le tolo le tamauli tulanga lima le senga vao lua tulanga ono le lao Samoa tulanga fitu le fetua le moana ia mai sana wa fai lava si paua tutua le teminei. Well, the positions at the moment, we have got Sisigafu'a 3 well ahead now. We've got Telefonio Levainu from Manono in second place. In third place is Manulele Tautala. Also, that's from Aingaratai and then Apolima. But we've got Tavasina as well. From Manono. It's right in there in fourth. So, Don Pasco, the Sisigafu'a 2 is well up there as well with the competition. But we're heading for the finishing line, and it's a very good race between these boats. But then we've got Aingaratai 2, 3, and 4. Aingaratai 2, 3, and 4, and behind. Turangi. Ole vainga lava na lo ye tato tunga lo bua tu lava senga va tolu tulanga lua le telefone ole vai nu tulanga tolu manulele tautala ole na wa mato na lui fo lunga tavaisina tultuli fo le manulele tautala tulanga fa le tolo tamauli le na lo tau fai tultuli fo le tavaisina tulanga liva le senga va lua tulanga ono le la Samoa ma le fetu le mana ole na lo mai le mamalu le toa tele le mamalu le tunu mai tapuai o afianga taitasi lunga la pitangalu ai ole na ro tauba fai atu pe lava le telefone vai nu e tuli atu ia le senga va tolu le teminei tulanga tolu le manulele tautala tulanga fa le tavaisina le tolo le tamauli le saitasi mai sala fai le teminei tulanga fa tulanga lima ole na wa matona luifo le senga va lua le naua matona luifo le naua mauaifo ia le taumuli le tolo le tamauli le naua matona luifo le senga va lua le naua luifo le teminei aolo tulanga tolu le tavaisina le tulanga lua le manulele tautala le telefone le vainu ia lo pito la vailuma ia le senga va tolu le teminei o le ua o mai le tuunga i ngā taitonu lava o le hola le ka e whakasa I mulinu nei. Well, that's our race. Sisigafu'a 3 is way in front now. They probably will have the pictures from the top of the government building very soon. But Sisigafu'a 3 right in front. Telefonio Levainu from Manono, second place. Manulele Tautala, then Tavaisina. And then Tolo le Tamauli. And we have got Sisigafu'a 2 in front. Lao Samoa is still in the 5th, 6th place. And then the rest are in, way falling back. But that's the race. You can actually see the pictures now of the race. We actually thought that's going to happen. Leia Tausaga and the crew of Telefonio Levainu will be right up there now, but I think the Sisigafu'a 3 crew are strong and tactically they did the race, but we never know. We still have got another 5-10 minutes of the race to go, so we never know in these type of sports if it's going to happen for Telefonio Levainu. O te manato atanoa o le tulanga leva leo la iel tato tunga teminei wa fai lava sfangita ona maua atu ele telefone o vai nu ia la fionga ia sita mata o malsenga va tolu ono se fulu minuto taluai o le va lava leo lo iai o le lava lo mai tau atu teminei o lo tulai mai e pe lava tu sama wa tolu nei fautasi o lo luma e pe le senga va ma le telefone o vai nu le na lo tulanga tolu pe lava le manulele tautala o lo vai mai fole tau fai malosi mai o le tavaisina ai mai se le tolo le tamauli tu sama le afa fautasi na lo silia tuai ile senga va lua teminei
le lao Samoa le nalo o iluma mai o le fetua o le moana le lao Samoa le nalo iluma o le fetua le moana teminei ai o lo iluma lava ia le senga va tolu le senga va tolu o lo iluma lava le teminei mai le telefoni o le vainu i lau mai tau o le tūlanga lava leo la ia le tūunga le teminei o le senga va tolu o le telefoni o le vainu manu le tautala ma le tavaesina o lo tamawhai tusa ma le fautasi le nau o iluma i nei le tolo le tamauli mai le senga va olua le teminei. Well, well, we're just coming up to the now we're directly opposite very soon with the fish market at Savalalo, but there it is. I think we can safely say now that Singapore 3 will take the honors for the 2012 Tut'otasi races, but we're going to take our hats off to the people of Aingalatei, because they got, well, right behind it, chasing hard, is Singapore 3. And then we have got Lao Samoa, it's coming up. But that's the race at the back there, but we focus on these guys in front, because Sita Martel has done a marvelous job with her crew on Singapore 3, a boat which was launched just 3 weeks ago, and is now come and take the top honors. Am I too early? O le teminei o le tupaenga lava na lo ye tato tuunga o lo wa mua tu lava iluma le senga vautolu o tusa ma le tolu fautasi o lo vai ma le telefoni o le vainu tulanga tolu le manulele tautala tulanga fale tavaisina tulanga lima le tolo le tamauli tulanga ono le senga vaulua tulanga fitu le lao Samoa tulanga valu le fetua le moana tulanga iva le fetua mai sasae o lo mai moina mai la pitangalu ia le tuunga le nei vaenga o le taiao o lo mana ia lava le paolo le tuunga le teminei o lo mana ia pe lava tausisi foi le vaenga le wo mai el tuunga le na ua tuai taunu atu le senga vao il tolo i mulino le tolo ia pia le teminei ngata tonu lava o le maoto le malo le na fo wo atuai ia le telefoni o le vainu le teminei o lo fai pe lava ia pe aunga ale manulele tautala male tavaisina le tulanga tolu ma le tulanga fa ai o lo iluma lava le senga vautolu o te manatu o le vaenga lava lea ua o ia tunga ua whainga tā e inisi sa ona toi mau atu ia le senga vautolu i le tulanga mua senga vautolu o lo tulanga mua tulanga lua le telefoni o le vainu tulanga tolu o lo ian manulele tautala tulanga fa le tavaisina ua tusa ma le fa fautasi o lo ua iluma i pia lava le senga vautolu mai le telefoni o le vainu ai a toi mana totu la batanga o tuunga sa mua lava il pito o na oso le telefoni o le vainu le teminei. Alo whaktai a tuilangi o le naua mai mo mai eile tātou o tunu i ata le nā i a leua anga i atu le tavaisina o le lua se lau mita whaiu le so mai ema le tolu le tamauli e senga vau lua le naua iai o lo i luma pea ia le senga vau tolu e le o toi mamao tingi ia le senga vau tolu ia o na so mai ai le male manulele tautala so mai le manulele tautala so mai ai male tavaisina telefoni o le vainu so mai ai male tolo le tamauli so mai ai i tua male senga vau lua ia papena ai male lao Samoa a le tatou tuunga le nai leo toi mamao i Sisigafu'a a le senga vautolu ua manuia e le tuunga le nei Tausaga whamana tuai le tatou atunuu le 50 Tausaga talu o na Tut'otasi me wana nei teimi mo le tuai le whamalo mo le whaftai e kapeteni
o au waa o afioanga Tut'otasi. O le nā ua vai atu ua tingi nei, ua ilunga foe o le senga vao tolu, ua la sea mupini le tunga fautasi le nei foe Tausaga le senga vao tolu, o le nā ua tau fai feoso i lalo le au vaa le senga vao tolu, ua lato maua le tunga, ua lato maua le tunga le nei Tausaga le whailonga ina o le livers fu Tausaga o tato malo Tut'otasi, o le nā ua tūlanga lua le telefoni o le vainu, tūlanga tolu, le manu le tautala, tūlanga whale te vaisina ua toe o nei se kone, o na toai tau nungu la ia i le tunga, i le mea tonu e mai e le tunga, le nā ua siamu pini le te vaisina, ia le senga vau tolu le nei Tausaga, i le limas fulu afetala, le nā ua tau nungu nei ia le senga vau tolu le tūlanga mua, tūlanga lua le telefoni o le vainu, tūlanga tolu le manu le tautala, tūlanga whale te vaisina, tūlanga lima le nā ua o mai ai, ia le tolo le tamauli, tūlanga ono le senga vau lua, tūlanga fitu le lau Samoa le mai tau atu, tūlanga malu le fetua le moana, ia ma le fetua au le tūlanga iwa, pe ona whai atu le malu le tatou atu nu, e tasi le sa e lei, i alu le tūnga le teminei, ia ona tūlanga le malofia e leo ma teminei, au le nā ua tausi le sila mai, i le senga vau tolu, le nā ua la tō mawaina le manu malo o le tuunga whātausi i le nei foi Tausaga, le whailonga ina o le limas fulu Tausaga, o le malo Tut'otasi o so tātou atunu, lea ua tūlai mai ai, le senga vau tolu, lea ua whamanueina i le tūlanga mua i le teimi nei. Welcome back. Get them. Yo, vai foi. Malo lava. Alright, foi fa mole. Yo, malo lava. Oi. Na le momoli al whaftai i le nei tai ao ona ua taunu umali manuia le whamoe fo i le laumua Don Bosco. E vea ia umasui o le laumua e whapea fo le mato e kālesia e siusenga e momoli e le whaftai i tapo inga pa ia. A matamai ai le ao le malu al malo filia whapea tui la epa Jillian, mato tai fono le kālesia Katoliko le Our Lady of the Rosary. Ai mai se ai le moli o whaftai i a Sister Monica le pule a onga o le Don Bosco Technical Center i Alafua. Ai whapea whai a onga uma na kukaina uma mea ai mo le nei fia vai aso. O le ua fua mai a tau ngā luenga. Painga fo i o sa o mea ai mo tamaiti e le mato tamu whainga. Mo le la whaftai a tapo i ma vāwasa. Whai a onga uma Don Bosco. Ia e mai se mahatua o tapua i mai whanau a lewa na mato. E lewa whaiwina le tātou wha moe le nei Tausaga ia whamalo lau whionga male wā. Ia, mo le kon whamalo ngai kai au. Whamalo hoi o uso a ka alo ka pkengi. Leo mon mawinga yo hoi mon manguia ka alo ngai aso. Malo whaptai. Whape i le tūnga a mata tu i se yo i whale ula toi whai mai. E whai aso ngā whainka. Whaingofia kuia o yo whainka. Whaingofia e meo waa e muku ka muri mo liu mai. A wange e wa mako. Whai aso whainka mo milonga. Malangang whalalo. Malo whaptai o lale tūlanga na yeilo o wā i eisa whawai vai. Ia sisila ngai ai se whawai vai. E me ale renga mai ngai ngau whale koko o milonga wa. Ia whai a hoi power kariwa mai le kuar ngai aso. Malo whaptai. Ia malo lava whaptai fo le tapo inga. La sau nanga fia whai le tapo inga le whioanga.
ia mo le ku fa ka kele makongo i fale mongongo ka poinga fa fenga kaulang ale nga ko le po yo lang sa kawa kula fale sa muki mal makua sa le ko mongongo ale nga ka le ma ABSS o makongo i fale mongongo ia mo le ku fa malo nge ka mal ka po ia mali de ia power kari wa mai le ku nge ka ia manangang fa lo Alo whaftai ia manuia ia fufuanga le nei aso malauwa. Malo lava. Kai titi sao mo sponsoring on makova. Ya lewa. Pa mo hinga le si makosale. Ya o mako ile nga oi pa ko var kunga. Malo lava whaftai whape ile tuunga amata mai ngata ia tua pia se i pale ula toi foi mai. E pa ese mai ngata tuunga. Mo le silpia e Samoa. O le top 10 nga yo wa le nga makofina wai. Ya awa. Whaftai le lopo le liwa tau nu mo sao ngale mu. Ai pai la swing tau tuunga tau nei. Sau noa lei a tau e whaia sinu whaingata o le tamirusanga le na o toi li liu mai wa o le tūlanga le nā. Ia o lea lava, whaingata lava o na wa taunu pa tasi te lo wa yo. Ia o le tomai lava kapiteni papo ina no sa wa o ia i pavitau lin tau tupu. Ia e whaftai lava. Ia whamalo i o lale stunga le la soai. Te wila. Masalo la toi ta pena ma te wila. Ia ma pasao sao lo nei me o sasi nei tausanga, nei tuunga. Ia malo la whaftai kou manau mia se malo longa le le ia o lewa ia vai aso toling. Sao leile sao noanga, o pai lava singa wa. Au ngase voi panau. Vai moi lava o matou ni o kapten, ia na o le patonu lava e patino o panau. So ia manau mia lava se malo longa le masalo le a. Dale ai matou lava yaso. Ia whaftai lava i matou. Malo la. Ia malo whaftai. Ia le nau. Lau loi lunga o le tā vale. Ia o lo teu ina fo i siapo ma ia ma nau lima tina o le atunu ia nau o tō mai mua mai ai, nau o pasiat. O lisi le vainga leo o tō e whafangu tau nei a tuima pepe o le toe a whaola ina leo tūlanga o tāwale teu. Wao i mātou i o ia wale toe whaia le tūlanga leo tāwale teu. Ia e pei lea lava lo whatinuina lava i nei. E pei o le sini au tū o le tāwale teu nei. Anga fo i lea o le lima Tausaga Tut'otasi e pule lava le whalapotonga i e pei ona mai tauina fo le tāwale nei tuilangi. Fusi sa fata lea ia nau o tō sisila mai ia o le atana o le afo i o le malie o le ia pe o le ia le sa oso tua sa fata le ua whaatino mai ai le lato tāwale nei tai au tua mai o lo so mai ai ma le tāwale teu wina tamai tai mai sale au mua ia li pata o le tūlanga le iai ia o le fo launga a fei se la ono se forma le lua ia le naolo o tusi ai luma o le tāwale le na ia wa o le tumalo lava le nei tuilangi te le lava na pauli ai a tāwhala ia le mana ia fo i le lato sine au tū fo i le lato tāwale le nei tai au o le tāwale nā lo tūlai mai nei o tātou ruma o tāwale nā mai Lauli Primary School. Lauli Primary School. Yeah. Yeah, so mai ma tāwale nā. Ia nā lo o mai mo mai lava le atunu i le whangasolonga o le whamoe nei i le i fo i o i nei le maunta le malo ia ma le tauwanga tāwale teu ia e pei o na whatinuina le olo o taun whai tu sa oantu i maunta malawa ia e ala tautua le ia lau wa televise tui ia ma le KVCK le whai o na mai mo mai e le mamalo le atunu. You are still viewing the float competition here at the celebration of the 50th anniversary of the independent state of Samoa. Ia ole nau wai po manei whaftai lava tina kakolito mai kakolito si umu whaftai lava mole aralo. Ia le foi o lo tumu ia inei foi le maunta le malo o
Fai foi nei whaalinga ta wale teu ia e pei ona ia i le tai au nei. Ia wale mai mo mai o le antino. Lima sepuluh Tausaga le na ia matango fia foi le tautauina le tavale le na ia ma le na foi wa talo mai la to lo lunga le tavale I malo falo ngia foi pe ona fia toai le ama malo le malo ia inu mama o tane wale mo mawina foi yo le nei whalinga ia ma le nei tauvanga. Ia mana ia te tauina o tavale tautauna ne futai au o iai ia le toto ya lunga tlava tavale o le fo matau sala ia le ngata fo le longa tautunga I siapo ma ia tonga ia o se mata ina fo I se va ina fo le fo I tavale tai nei Ile mai tau atu le matango fia o teu una mta penanga tavale teu ele ngata fo le o le tele o tavale teu lo o fanga solo le pokalama tai nei ia ua matua I lava ta pena la mai la tau mo le fo ia ko moi manatu ia na fo wa ia ole tavalna le pakasai sana pulo foi taiao matu mai ena la mai Talafalava and good morning to all our viewers this morning as we bring you our live broadcast of the second day of Independence celebrations. As you can see in front of the government building, we've got our competition floats, which is a tradition for Independence celebrations, but for this year it's very special. It's 50th anniversary, and as you can see, there are about 30 floats competing this morning. Miguel? Ia na ua fasa lau mai fo I le fonga por kalama le tavale na fatua mai atu nei o le talvale le te o le asfitu mai fasto tai te yo na fai lo mai ia na fo wa ho mai luma ia le tavale atene mata mai tai mai la fio anga I fale asi ia na o to sisila mai ai ia o lo tu sia I upu malo tau ma mali toa ia o le te wina ia o te winga la vai la e masena I fa Samoa o le tonga ia ai mai se fo ia siapo ia na lo tu sisila mai ai I le tene nei lunga o le tavale te wina ne ia le vai menino le mai asiu ia ua whaatumulia fo I le mama o tanei o le malo ia I le mamalo le atunu ia mai moina fo I se tasile nei ia o whalinga fo I matango fie mo le 5 Tausaga le Tut'otasi ia pe ona sisila tu ia mana ia le toninga fo le vaenga le nai lunga le tavale na o whapea ona Patino foi sinata pupule na ia ua lava le fia maua fo I o le manumalo o le tavale teu le al komiti tu mamam vai manino mai fale asiu le ua o lo mai mo mai la tino ia le va tele le o lo fai lo mai foi el fonga po kalama e folinga mai pe o va fo ia va fo lau ia na tau mai e fito le o atu moto le pasifika le whapea ona awai mai whamatuina fo I o le Tut'otasi ia o le tavale te wina na la fionga li fai pule o le muenga na ua to sisila to tene taitaina mai fai li pu le Navy America. You are viewing the U.S. Navy band right in front of the government building. As you are viewing on your TV set, the U.S. Navy band, as they are marching for the float competition this morning. Ia mau le nao lo whanga solo mai pēr tātou tāwale tau ina folinga mai o le tāwale le nā le aso mai ai mai le awhioanga ia o whanga li iuta. Le vaenga le nā le Africa Step mangia o le vaenga le neino mai whapitoa lava mai Amerika e whawhia le fua. E mana e fo ia lātou te unga ma tulanga iai le lātou siva le nā e au na whataitai mai fo I le tātou atinu. ia ma ai voi mena tupu ai sa tau nu Le tavale teu le tu ia le muenga. Ia le muenga I o nai whatino mai ai I o le atana le tupusa ia e to whamanatu mai ai fo I le teimi sa ko tau nu mai ai fo I le tupusa I sa mone ia pope pono le olo ia nea pe o la to whatino no mai lita au ana ia foi apetanga o ai pise I o le muenga tonu lava lea sa whai ei le
le misapa ia ila na fionga ile tengi toi tau Ai se la tau whalalo Samoa ia le lawa mai tau mai foi le fo fati mai foi le ele fai pule o le luenga ia le foi baenga Kope Paulo Leono Samoa ia naolo o tua tatou tavale teuina ia o loo papea ona iai tatou faleʻia foʻi ia o loo faatau ai ia le taulima foʻi e mamalo le atunuu ia o tuai fo lava o le tavale lea teuteu ia le ua mai ai le tavale teuteu a le mafutaga tinā ma tamaitaʻi mai fagali Utah ia o le South Pacific ia le vaega foi le lau fai pisinisi lights e toʻatele lava ia pisinisi nei tinā ma tamaitaʻi nei le atinaina foi o latou aiga i tulaga i le tausuʻisuʻi ma avega taulima ia mauai le seleni mo le tausiga foʻi o le aiga fai mai sa latou matalanga po le foi pai lo mai ai latou faamomoi ia pe o le ata lenā o le aualofa ia pese le vaafoi lea vaafolau ua Samoa faatauaina o le sio situtuiga o le susomaga ia mai se foi so se tavale teuteuina lava le taeau nei i olo iai lava ma le solo a tinā e mulimuli mai tua o le lagolagoina foʻi o le latou tavale teuteuina ia tomiti o tinā fusi sa fata mite tinā fusi sa fata i le latou tavale teuteu lenā ono vai atu iai lea ua Maneo, it's just no difference from yesterday. The public just crowding down here in front of the government building, trying to witness the floats. Naua sisila mai le tavale teuteuina le tinam tamaitaʻi mai fusi sa fata ia nau tou sisila mai ai i o le faatauina o le ata o le ia masalo o le ia le sa oso i tuā le ua faatauina mai latou ni te aolo ia ia le motu nga mai tai atu o fusi sa fata o tara faasamoa le ia foi le pese e leo ke le lopo se atu le postafola le sa foloina le tapa foi le o alo ia le ia le ua silasila mai mo mal tatou atunu ese foi la tamai o tagata i le faiga o lenei nau tafaapeai loga mafai ona faatina se tafaapeai luga o se tavale ia mafai foi ma faaliga foi le amai se leva vai atu le totonu o le gutu foi o le ia se tulou ia o loo faapea ona iai se tasi foi o le au vaega lea o loo mataina ma matagofia le felanulanuaʻi o luma maota o le pale le malo i apia nei ia o faatinoina ia tulaga o le faagasologa o tavale teuteu ia e pei ona maimomai le atunuu ia nei foi tulaga le taeao faatua ia faatumulia lava ia malai nei ia pepe toʻatele o le atunuu o le mauina ni faamamoe alo tapena e mamao tua ia na lava ua fai mai lava tavale teuteu na mai sale amua tinā ma tamaitaʻi sale amua ia na lotou sisila mai foi lona ia foi teuteuina ia e faaogā lava ia laulaʻau Samoa pe ona sisila atu ai i le niu na lo kavaina ia na mai se foi o siapo ia se paisi vaega o tua mai o le tavale na ia ona ua agaʻi mai ai foʻi ia le tavale ale asufitu mai le visa le imoa ia teuteuina lava i palugi ia mai se foʻi ia ie na ia o loo taina mai le fua o le malo Tut'otasi o Samoa ua mai o le tavale na ia na lo agaʻi mai ai le fai le fu ia o le malo o Amerika Nga tei tulaga o tavale teuteu a o toniga foʻi ia tosaiete faalapototoga e matagofia o toniga le olo o latou faatinoina i le taeao lenei ia ua foi lenei ia taumafaiga ma le faamoemoe mo le faamanatuina o le 50 tausaga o le Tut'otasi o le malo Samoa ia o lenā ua taunuu mai foʻi se tasi lenā o fāili ia a le nevi foʻi a niusila faapea ona tavai foʻi ia tavale teuteuina mo lenei taeao ia o naua so mai ai ma le tavale a le APTC ia o le stasifoni o vaega foi toa i gautai le NUS ia nau tausisila mai foi i le latou tavale teuteuina e vatu a mangeope se pulou tautupu na pito i runga o le tavale na o le vaegana lea iai o loo
lala mai le taupou ia ma le fastepu le o le ato le taval teu le tui ia Yo tua ifo na wa anga mai fo le chavale ale so fua maloloina. Well, you are still viewing the float competition right in front of the government building here in Apia. It is brought to you a live coverage from TV3 and with joint effort with KVCK. And you are watching this live coverage. We are trying to bring you all the events happening this morning straight from the government building here in Apia. Mangel, education is important. It seems like that's the theme for that float that just went past. So education is very important. Do you believe that? Yeah, that's right. That's the first priority. You have to be educated first. Mangel na wo mai le tavale na le nupi fa ole CBS, DBS, ya ni sinao company tatono olo fa pena lango ina fo ile tavale mata ngo fire na ya o falling mai ole falle. Yeah. Ma esa fo ya le ata mamai tangata le fa wina fo yo tavale tete wina le nei ko o fe tonu le afio angayo ngale tavale na wo mai le wo fa lo mai ole e kale si ke siano mai samatau le wo fa lo mai le fonga po kalama. Fuai for tavale ya ole tavale sinama ta mai chai ya mai malie ya na lo to sisila mai el fale o na lo ya pinta mai chai fo mai ya na ko nga lo ye male tene fo mai ya ole to ninga le tene fo mai pe ona ye fo ye vai te bil tawatina ina ia o le antunu le lo to e fatino ina mai ta vale teu le ye pe ona mai mo mai le antunu tatono mangeo ole tulanga fo ia o ta te wina tele lava i America e fo fa fo mai na to i America ia o bio se tasi fo le neo vai su fo o ia tunu tavale na le SDA vai yusu mita ilo saulo tonga ia pe ole sinile na ole lato tavale pe ona tau vai le tai one Mata o tu wai lumal float. Ole tavale wanga I mai mama tanei ole tavale ale pitanu o to pai mai le wa. Ya nawa mai mo mai fota to tunu le wo mai luma ia le tavale ya mai to pai mai le wa stasi fo yo pitanu ale va ole au va ya le au to sisi le mai ia pe o lo fatino ina mai ai ia le timing na sisi fo ina ile tanga vai o tato malo tas na o to sisi le mai ai ile teu wina fo yo sana matango fia lava tulango tapenanga o ta vale teu fa pepe nei fo tai au ile tanga iantu i tulango o tapenanga ia ele fa ngofie ai ua matoi lava tapena mo nei fa mo ole tele fala putonga nei mangeo o sigia male lua masina o tama fai e fausia fo ia la tu tavale teu wina nei wa ele tu mama ina fo ele tavanga le ia ole tavale teu wina na ua mai mo mai nei va ngole so Samoa ia ole kale sia so fitu mai la fioanga o vai us mana ia teu wina ole na fo I tavale ole ata le na ole ama malu le malo ole o fa pe ona lungo le tavale le na Tau fai mai e fa nula ia atoe. Ola so lo ye mangeo pe o
mamanu luli na pito lalo mo pe ni popo. Peo ni popo lea lo o whaatino i pe se pā maa. Ia, pe se pā maa na pito lalo. Ia lo o tua i lunga malwhale o. Ma nei o mol meo le, ma nei o mawhawhongo tangata. I le whaatino ino ni foi wha moi. Ia le mai mo mai Amerika Samoa lo e mai mo mai whasalonga tusa o le TV tolu. KVCK. Ia leo lo omwhaio na e mai mo mai tauwanga tawale teu. I nei tai au i luma mauto le malo. Tawale teu wina. O le autala mou e whakasa mai whangalitai. Ia o le tawale teu. Autala mou e Mua foi ni vai no tau ia o le e whakasa mai whangalitai. Whangalitai. Ia e whamanatu mai le tawale le ia o le wholaunga o Samoa mai atu nu mau tau whainga mai lona malo atia. Ia nautou vai mai o ata ia o fesuia inga lava na o le tūlanga o lo wai nei se vai ngai tonu o taulanga o Samoa i te na mata mai lava i whale o ia e leo mai o whale te tele na wai ai. There's a theme right down the bottom. It says the impact of technology on the development of Samoa's economy. O le sao a fianga fa teknolosi fa ono ko nei i le atina e Samoa. A tai lava ia whangalitai. Ia anga i mai luma o le tawale teu wina. Tama i tai tupai. O le a onga Sangata Maria i. A Sangata Maria po le St. Mary's Old Girls Association. Ia te le tawale teu. Ia o naua mai mo mai tato atunu ia le tawale teu wina na ia tamai tai tuai o le o Sangata Maria vai moso ia naua tau sisila mai ia o lo latu whamanatu mai ai ia o le wati o le ato le wati tele lava le ia pia naua tau mai mo mai ai. Ma na ia fo i le whainga o le wati le nei. Mangeo ia e fōlinga mai lava o le miniature model a le wati leo lo lumo le. Taulanga nei. O lato au tū leo le taimi. It's time. Ia na whai lo mai. Ma na ia fo i le. E toi wha manatu mai e. O te le mai loa le wati le saulunga ta vale po ola po pe. A leo te vato lai ola mai le wati lai o. Ia le whairi lea le Navy a le malo New Zealand. Lea na whawhiawhia fo i lea soa nafi. O le smoka ia o le whaili a le Navy mai New Zealand. Ia se tasi ko tātou pāanga o lango mai le lango i le whaamanatuina o le asu whanau si o tātou atunu. E tanga se lava le teu wina o sa i nei foi tae o mo nei foi wha moi. Ia o te masalo mangeom fua pepe o pena anu le po a toa mana nafi o ta pena ia sa nei. A o le sa whaile sauninga le asana nafi o le maua le taimi o i lātou nei. Le whapea ona Fausia ia la tawa te me folinga mai o le la lava fa nga solo mai e tolu se folo e silia le tolu se folo la fai foi o tawa le tauina o fa pea ona restara mai foi ia mo le tato fa moi le so ia tele o sao foi o kalesia ia i le tau whainga mai o tato Tut'otasi ia man tato lima sepuluh sanga o tea na o to se sila atu iai ia olo iai ia le tato tuspai olo mai una tabale mai le ayuni we ia naua to se sila mai foi o stasi na ta vale te wina mai le afioanga ni we ala utarvo la afioanga ni we ia na lo fa matala mai ai ia le olo iai sia to tuspai tele la vai lungo ta vale le ia na folo se sila mai ai foi ni si fo tamali ia ma le fu o le malo Tut'otasi o Samoa ia mana ia folta penanga nei foi tai ao le foi ta vale te wina mai le ai ni we ia pia nei mana ia foi le mana na tunga foi ni we la to ni te o mai tu spa ia fai ma toi fangu foi nei foi ia fa moi fa na tuino le limas to sa ia le na o nga solo mai pele tunu ue mai mo foi le tato fa moi ia i tai au nei mai folinga mai mata mo fia nei aso i le sulu tele le la
Mana ia lava mole mai foi ole ainga mai se fana wit. Mai mo ina foi o tanto tava te wina. Ya ole fai de puna. Mai even day ole New Zealand. Ya na was Sila mai le lato fai de pu. Ya si tasi foio. Kalesia na mai tato sipas futa sang. Ya malo ta bena malo lewo. Well, you are viewing the press pen from PIC Avondale from Auckland, New Zealand, as they are marching right in front of the grandstand here at the government building here in Apia. Loe mai mo mai le tulang alfa idia le PIC mai au kilani New Zealand. Ia leo lo ia le tai au nei. Ia wa lava nei fa mo moi. Ya ole sana fo ia le au talavou wale e whakasa ia pia ia nā ua to sisila mai ia wha mana tu mai ai ia le lady Samoa o le ala mai atu o leo walonga wha ia al temne o luna tolu leo o ia lady Samoa no winga ia sisi waa fo ia lady Samoa Tausaga uni mai nā ua whateroina le whiaonga i pia Folinga mai o lewa fire vaenga leile. Lady Samoa faile yo ia se fofuanga le malo tuilangi. Ele to polel malo wale wa Lady Samoa fa. Ale mai fo le tol fatino ino le tavale le pe o tua mai o lo ia le pe se pau fo le lo fa mana tu mai ia la fo ia so sa fe o ia tunu wale ba to le la le ia o luma ia la o ia va fa un po nei pe ona mulma wina. Ia le la ia mai Lady Samoa fa. Lo ia ile ta ba lo mai pea no tulanga lava pea no tusifia e stemi ia pea no lo ultimo le afio stemi ia o lo fanga solo mai pea tato ta vale te winga ia tuilangi sei fonga foi niso company lo fa pea ona lang ina foi le tato fa moi ia ile so Pe ona yai le Kuskai Samoa whaftai lava i le Bia Bottom Limited i Taufusi, Ministry of Natural Resources, Mal Environment, Puma, Pacific Easy Money Transfers, le Samoa Ports Authority, Computer Services Limited, Polynesian Shipping Limited, Chickalicious Takeaway, Silver Transport, Malasintas Collections, Ministry of Commerce, Industry and Labour, Samoa Shipping Corporation, Pacific Holdings Limited, la Umal Western Union, America Samoa, Samoa Nei, le Samoa National Lotto, yona la Umal Kolma Savai, la Bele Moana TV, le KBCK TV, Fatasema, le New FM, le Radio 531 PI, Aftai Lava, mo le lang lang ina foi, ia ole tato pasan longa tu sao pe tu na tu rumal ole fale foi ole malo ia pianei. Ia le ngata foi lea o whainga paanga le KVCK TV i le TV3 ma le Blue Sky ia le ngata foi le Inter Island Airways Esther Sydney ia ma le lanto vaenga le Blue Pacific Hotel li funga lei ia Moira McCarthy ia ma le lanto foi ia company Florence and Solo Insurance Company lo ia America Samoa le TMO tautua mo oe Frank Ngaisoa ma le company le TMO ia le ngata foi leo le lima of Soswani ma lo whaaftai le Soswani mai i le tautua le nei lau whale televisa le KVCK le un whaio na tusawa tua nei whasalonga ia e ala le ngā lua whatasi ma le TV tolu ta lofa foi pe a whaio tua e maua tatou whasalonga mai le malai i le lumamau tala malo i a PNA malo whaftai o na whawhonga mai fo inisi fo i o company ia ua mwhai o na langolangoina ia nei fo i whamoimo ia mwhai o na tū sao atua i o tō maota ma o tō lau e Samoa nei ia mai se fo ia tutuila ma manua ia mai se fo atu nua laulangi mwhai o na o toi nei whasalo ia le whainga paanga TV tō ia ma KBC KTV o te minei o nalo tō sisila mai i le whawhiawhianga le whairi pūle a le Navy mai New Zealand te minei ai mo le sirafia tato atu e le i tai mai ia tā vale teu ina nei foi vaenga o tai au ia ono le poloka lava o le awal te le timne ia o le mafuanga na ia fua pepe mamangeo o tau sisila tu fo le moto tangata ua lolofi mai ni tai au se kota mai mo ina nei wha moe ia o le tūlanga lava le naulo ia le nei tai au na amata mai lava le aswana nafi ia o lea le atu ia o le fia o mai lava mai moa
ia le nei po kalame ia ai o ila tau fo ele o mafai ona wai mai ia o le nai latu le latu pasala mo foi lunga o le tatu TV tolu ia pe ona ia le tau tua ala TV tolu i le vai aso le nei mo famna tuina o le lima skul Tausaga ia nei foi tai au ia na fo si sila mai i le tamau le tunu la fionga i le tuia tua le au le malo Samoa mal masio ia ua fio mai lava matala mai au e mole mauina foi le nei foi mainga taua foi o le pokalame ale komiti ia ua lava le faa matangofiaina o lona malo Tut'otasi ia naua tousisila mai ai na fionga i le au malo ia manisi foi o malo valolonia nei foi vaenga o le taiao ia le mamalo le atunuu ia ua whapea ona whatasi mai le nei taiao ia o le tūlanga pe ona ia le tātou Paul Kalame tuilangi le taiao nei ia o lea e taunu umai loa ia tātou taavale umalava o lo whapea ona taavale taiao e iei nisi o whalapakutonga i lua lo whapea ona awai mai ai le tauvai le so tō la lo pulo i whalapakutonga ia pawhai e awai mai ai le ise ele mana o se len ia wa ta ba nei ala ona teu mai ona e ia mea ia failonga tau se len eu foi na tu bota vale e mataina no teu win ia ale ala mai tau atu ia isi ta vale ele tau ba e tola al puro ia no mo toi le mana mia nei tanga ta se len a wa vai atu e alu le po mana na fio ta pena ia vai o le tūlanga pe ona ia le tau vanga le nei tuilangi e mo ia le tau ba ai tofu lava le tau vale lo awai mai ma le se leni o consolation prizes for participation tau ane awai mai Kalau na lava stemi teu sau ta vale ali tuina bo so se leni di taiao ana mai tau dia ana toiloina le tūlanga lea angeu pa pepe o te loinga wa e tau ona teu mai le ia su ia alave sa wa wai tonu lava wai rista ko pe mo ai mo ala e malo tau vanga ta vale teu laiti o le naolo ia naua mai moa mai fo i le sinata vale teu wina ia ole au manga mai la fianga i vai moso ale in fai pulo la fianga vai moso ia le naua to sisila to la ta vale teu wina ia o lo fa manatu mai ai o la to sisila a to mai le fo i ta vale teu wina pe o mai ai o lo fa manatu mai ai le mauta fo le mau i vai moso le mauta le mau le vai moso na va sa vea ma no fuanga au tu o le mau sa ma ia wa na va tau fai nei ia mo stato malo Tut'otasi ia o le na ua whanga solo mai le tāwale tauwina le nā lea fionga vai mosa mai whalongo atu tuilangi mamangeo o le nā pe o lo usuina mai le pese o le mau ia e pei ona masaliai ia ma le fale le nā ia o le pese lava e masani ai le ko banai ia malau fanga tavili o te le fafiti ia na lo langina mai e ali foi mtamali o la fionga vai moso ia wale le fa matango fiina lava o le au mai o le lato sa o le lato tavale teu wina ia le fale na o le mau sa ia ina foi mai tau ia o tua mai o le mau o le fale le o le mau ia lo yeni si foi tamali i foi o vai moso ia lo ala ia ma le fu al ma lo sa o tongo lo tua il pito la vai tua o au tafa foi il fale le fo a pepe mangeo ia na lo si la tua ia o nisi na o toa manu la tu sa la to lo ia o la to wata ia o la to ia sa la to asaina le nga sual tai au ia le wata to o nei fale se o tato sa ai ma mali o sa o loto tato aturu limas fulu Tausaga le tato famna twin ia o le nā pei fo i ona e whaafonga mai fo i se saunoanga tuilangi ia o i lava na amatai ia le tuilanga fo i pe ona iai le whauina mainga o le saolotonga o le malo Tut'otasi Samoa ia pe ona e silsila mai iai o le nā fo i o lo whatasasi mai ia tamali fo i mawhaila aunga o le awhioanga ia wā lava le langlanguina o le lātou tāwale teuwina mai au ngā fo i atu ai ngā whalinga nei tuilangi mangeo e le ngata fo i mo le Sisigafu'a hape fo i ona mai mo i e whanau la iti ia wā fo i ia talaanga fo i se tātou atinu tu sai fo i male amatanga mai ngā fo i o saolotonga
ia po le sailinga sautonga le malo Tut'otasi Samoa. Le ngata le tulanga tawal te uolo avia nei fa mo fai mawa o ngai fa nau. La tau te au ina mai ia le tauatina ina mai o sautonga le malo. Ia peila na fai lo il tai nei. Ia le afionga vai moso ia ma le maufo. Ia awale sautonga le wa fa na tuina lo na lima se fulu Tausaga. Eu le lango fo ia le afioanga vai moso le lato tavale tutuina le tai au. Se fai o tinama tua fale tua mataus ai le ngata fo leo le sawa ma umanga le wata to moli mawina le nei tai au le lango o le afioanga i le lato sa le ngata fo leo le afioanga le fai pule ai au Niko Palawia le fo lo mai tauina fo yo lo savali mai fo ia wa rava le fa maluino lato tavale teu le nei tai au o ma watu langi ni tulango fai longa tupe o tavale teu te manatu o apa ui na te maua tonu mai lava wa ia vaenga le temi fo ia la fa fo ina volta to atunu le vaenga yo wa le sila le vaenga ele te yo mai soli vai moso le ngata na lango ino le fa moi ia e matua i lango ina fo le lanto tavale ia ma nei fo ia tawanga mai lai tua le ta vale teu ina na ma mai ma ta mo pi le aspiritu mai tunai la tau nei ka ua no ia ole taval teu ia ole ekalesia asfit mai la fioanga tuana na wa tau sisila mai ia ole la tau fama pese ata foi le o se malu lona tulanga mai na o fatino mai foi na foi ta ele foi taiao ile takata na ila malvanga le al one to tu estava teu foi ia mai na ia na o to sisila mai ai ile fala ko tonga ia fa fine sa monei na to sisila mai pese a eto na wa lele mai tono al malai le taiao o te masalo le manu o so le vaenga o sa marteni nei ia le ala o to sisila mai le taiao ia mata ina foi le na to foi tam fai mai e fa mau ko foi mai mata mo fie ia le mai fa moi ia nei foi taiao mai tono foi le ia le to foi o le malu le tono mana yo tele taval tu le fa fine ali tuilan le so si foi fa fine o le mai tau wina po se taval fa fine a tau wina me la al watu pito luma tuilangi o leo mo mai le kamtalanga mai for committee o le tavale manu malo e se fulu afeta la ia le lato failonga tupe tavale lona lua pe tu lua e valu afe o le tulanga tolu e ono afe ma le tulanga fa ia e fa afe uma loa ia le vaenga na fa taulia o isila tavale mulbul mai consolation prizes la na ele o fai loa mai e committee ai tofu lava le tavale ia e fia foi mal vaenga le o tava ia ma failonga tupe misi la vanoli tuilang misi lo vanol teu wino so tavale pe le tulanga lava ia e mo wal failonga ole society la vale fa fine le lo fa solo le la wato mai mo mai o ta vale na fa fine le ta ole fa fine o lo fa manatu mai ai le ata ole ripine male te wila la no mumu ia lo ta ma fai manatu mal tato atunu tausi lau pa anga jas ina le mo le fa ma ia folinga mai tuilangi mamangeo o tau ngai ta vale o tua mana ia tele foi ta vale ia folinga mai fo ata tope lava na po ia ole mo se le ni mo tu mo le falinga le
e mo ni se pe tonu me tonu le sa fa to sa tatau te o mai sina tatou ta vale e sa wa ai mo sta to tu pe e fa sta to pa ti pe mai alfa ma ku no sa ole le ia wale falling mai ia ole mai mola tunu ia ole fa ngal wenga lava la fa ngal wenga ia wa lava le wina tu fo o tatou wata ia mole amalu fo ia la tunu le foi lo mai le fonga le aso ele o tau vale tavale teu le ia ole tavale teu le a National University of Samoa e ua sila mai ai fo le matango fia teu wina fo ia o lo iei lunga lo iei le whainonga la poto na lo tu se ia au Samoa ia nau tu sila mai fo le la tu sa o ta vale la lea mangeo ma fo pepe uma na vai le tau vanga ni ia sa le o ta vale le yo na le awai mai lava mana ia tau fo ia ai le tau vanga nei ole ta vale teu wina la le wa so mai tu o ta vale le o ta vale a le Anglican Scouts boys mai le fifi ia le wa o to sila mai le vai ole aso falling mai o lo ta wa foi la lo na ta vale le tulanga lo ono sumal balu Tausaga talu ona fa vai foi le Anglican Scouts i tono Samoa ale ua fai lo mai fo i le fonga le aso ele o yel ta vale le tulanga o ta vale teu i le tauvanga le lo vanga so ia tonu le ufa manatu mai fo i ele scout le Anglican ia pia wa onos fulu ma le valu Tausaga talu ona fa Anglican scouts ni Samoa ia o vainga e masani ai fo le vainga fo le la to inga fai ala tokens ma o to la wapia lo la to fam talaina mo le sale ia le ua mai a mai ia tulanga o ta vale teu le lofi mai foi le atu ia te longa no tau i sa o ai i la fioga a vale sa auto sila ia i tai au nei ese le matango fie mai tau mai ai le loto le sila ma le mea lofa le atua o tuina i fala tonga o mafutanga tina o kalesia o le pule fo ia lima fai pule i fio anga sa au ai i le nei tau wanga ma fala tonga se ma lo fafitai tele i loutou silasilane ina ia whaamatango fia ina ia aso fia ole lima sifulu Tausaga o Samoa ia ma o loutou sao fo ilea mai ese le mamao o loutou silasila ia ta whaalia i lunga o ta vale o ai tu ainga o loa sau tau whaongaina o lea o lava ua sa whaoti le utu ala whaimea ele taungo fie taungo tā ma ua manatu ai a tonu na whapea le solo o mo ta vale sa ave i solo whanua vai atu le pa ia o le tai ao ina ua mo o le tamaitai o se epai fia o Yerusalema le mea o fia o ele tupu o Solomona o le o loa tele na aluma ia o tua inga ta vale te tele whapea sa la wai le tele o loa wa o manatua ele na tai ao ta ua wa o tau le fasilia le vai o le tama o ainga o whengai mai tātou a leo vai atu e le aise mea o whale tonu ese le mātanga o fie taunga tā au tau tapenanga le melea o le asa whai unga le komiti le nei aso ia i o tātou talia ona o le fuafuanga o iai ia o lo iai au lape o lo iai foi ia tuunga mai ainga o le tātou tauwanga e lei no foi i ia li pom tamai tai whamasino sa autou a tonu sa whatalatala noa o tou i tai le teimi o whatulanga ta vale ia ina ia latou sila fia ai le ato o toa o tou tapenanga o leo olongo ina mai o loo a whaile latou filifilinga awa e maua ne ia tātou whailonga awa le toi tu ua i le whai unga o tātou waso fia e te tau ana umanei ma tuu ina atu loni me alofa tupe ua fuafuaina mo loutou malu ma loutou ngā pātia e whawhitai foi i tā vale teu ina ua ofo ina mailo latou fia awai e ui ea a fia tele ia inga ina ia le awai i tu tonu o le tauwanga peitai o le avea lea ma mea e noti ai loutou finangalo
e whaalia le to mai ma le poto o ia tautou o mea lofa le atua e pe o le moli mawina le taavale le NUS ia ma le taavale o lo taita iai ia le sunga ia pisupo ia ona ua tautua penga le whaoane o le stala ai le itu uai lo wanganga ina ia whaalia le to mai o le kalesia Anglikana ai fito i tonu i tamaskauti ia po i la tau foi wa o foi natu lo la tau malosi mo le vaenga o ia foi to enga fa la tonga fa fitaitele i faili leo sa taita ia le tatu solo o le faili mai le Navy America, the United States Naval Contingent or Brass Band. I thank you most sincerely for your participation. Likewise, I also congratulate the naval brass bands from the military of New Zealand as well as Australia. I express the sincere gratitude of the committee, and that would represent the government of Samoa to offer our thank you from our hearts. So may God bless you for your contributions. Ya, o te taritonu wa lava le launga. Ai o te manatu, ya wa tātou mauale nei tae au fia ma le mātongo fia peo no whaiatu wa au te telele so ona o lea ua I lon no fo vai lo loa le fionga I le au mamalu le tātou malo ma le masiofo. Ya e maise foi le pa ia o le kāpeneta ma le li pālemia ya ma sui foi o le tātou ma pālemene I le sui taitai o le tuangai le fionga ya au ya whape foi lo tātou tama o le sa ili le tua ma o foi natu le taulanga ya wale tātou whawhitai me la le so ya lo whamai le tua wa foi ya whai unga le au iai whamasino e leo ni whamasino I tutonu o le komiti o whamasino na fili mai I tutonu lava o le atunu a oe ua iai le to mai mano lātou iloa le whaafasangaina o ia foi tu ainga tauwanga me le awane o tau whapea o a fiel komiti le ai ua tu ina atu ilo lātou tolu o atawa aia le nā o loo taitasi lātou malofangia le nganga o le tua e atangi ainu me le pitusili o ta ua le tātou soifua whakialisiano le tamā le alo ma le nganga pa ia le u whalongo mai awangi isi se le whainga o lako whaiunga fai male ami tonu tātou fia ia lo famai le tua I maua le soifua le leile tātou tunu ia mamaoni langilangi mani tuata falu I le fionga I le malu le malo fa pe fo le masiofo ia le sui le fono sui tofia le pale mia ma le kapeneta le famsinsili ma le vasenga o famsino ma le ofisa o famsinonga ia manuia le fionga le fonftalai ma le pale mene ia manuia Samoa atoa ia ona tafa e fia ia manuia fo I lau whainga luenga ma le sunga le taitai ia mat o wola I le lofa o le tua ia soifua Ya ano sa no lau fionga le taitai fono kumi Tut'otasi o le tātou aman tuina o le tātou limas fulu I pele auro ia awane ngausia le to pe sa tier fue la fionga wa tau singo nu ya mesel malo ia ver foi de tau singo tumua no fionga de tai fono fa tai al time nei ola o loi tato ango nei as aftai wala bata pena umaya tato tabal te wina ai ola am talai na noa le mafuanga o filingo famsino al tasine yo metaua o le vasa ia o suyo le komiti o le fare ula o ia foi o stasio to man sa iai il vai te vitonu lava sa sisi nai tato fua sunga ia le au vasa ia o suyo le fare ula rona luo famsino o manongi a manu fonoti etuale o ia foi se tasi sa pulea se tasi o tātou tātāng luenga I malo
ia o le sunga ia sua Frida Paul o ia o le sui o le komiti o le wha maina o tato nuu malalafanga ia o se tasi foi o le sui o le komes fine ia o afa mau matau afa matau tia talapusi o le pule lea o le fale mataanga o le Robert Louis na o fionga afa matau tia talapusi ia o ia se tasi o ewo matou filifilia ilona atamai ia i mea fo i nei o tātou mataanga ia te walau li atu le sesi o sui o whamasino tātou fo i sa whamasino ina le tātou tauwanga nei tai au pe o nei ai le o wha ia le au wasa ia o le talainga fo ia manongi a manu fonti e tuale ia o le sunga ia sua Frida Paul ia malafionga ia afa matautia talapusi o ila tau ia sa lato whamasino ina le tātou whamoemoe i le nei foi tai au ia o nesi foi o tamali i foi ma whailaunga foi o mailonga foi lo lato foi ia tautua i totonu o le tātou malo ia naua tau sisila mai le awasa ia wahwea lona fofonga ia mafonga ma tau mamoli o lato komiti ia moli ia fo i le whaiunga o le tātou whamoemoe i le nei fo i vaenga o leas. Lango le puapua mauna la lae pe o le upu i le moto salaia. Ia upa ia whai whangatae pe o talai le talainga ia lulumoenga. Pa ia wha le atunuu, pa ia wha whainga malo na lua. Ai mai se lava i pa ia ma malu wha le tala le lei. E ta whai fia i le awao Samoa, ia tulona lava. Ona o le nei vaenga o whawhiawhianga o le whamanatuina, o le 5 Tausaga o le Tut'otasi o le tātou malo Samoa. O le ala lea, o le fuae whai mai le nei tuaso, malo i le atunu. Whawhitai e na ngā pātia, e le i whaingo fie. O le vaai wha le whamasino, malo whai le whaiva. O ina o lo a fua ai so mātou manatu Samoa e pele le malo ia i tātou uma. Fua i lau tāpenanga e le i whaingo fie. Ai pangafo i lea. E le mua uma ni vase e tasi ale va e tau na mua. Ai o le filifilinga whamasino. E le i whaingo fie al whaingata ia. Ai tasi le nei tofie ese le tuai ngofie o le whamasino e whamasino ine ni mea whapenei. O le matua ino sia e uilava. E toa whamasino e whafo i whai unga e le mawhai e se Tut'otasi o na toso. E tu whatasi whai unga e wha o na mawai leo le whinangalo au tasi. Pa ia na mafatia eli. Ta vale te wina e lua se fulu ma le tasi. Whaftai tele. Ma alo ele ma au. Ole. Awa whamasino o whaia o ma au auna. Ole sunga ia sua Frida Paul. Ole to wha. Ia manong ia manu fonuti e tuale. Ia male whaletua ia whama tautia talapusi. Ia malok tangata whatau waa le tau talatu. Whamale mole i lato uma le a le lawatua swafa. O lo maua le amanua i tua e a vea tuai o tau whailonga. Ai whailonga ua lautongia. Mo le tātou tau wanga o ta avale tau tawina. O le finangalo le komiti. Tatu amata tu le whailonga no na wha. O le whailonga no na wha, ua tūlai mai ai le au talavou o le ekalesia whapotopotonga Kerusiano Samoa i whangali. Tūlanga wha. E bala uatu ma le nganga whaaloalo lo fionga le masiofo,
tala mai a au te tau au ina tātou whaelonga. Pai atu le. Se whaamole lava ia tātou whaala putuputonga, se whaalata mai lumama o tanei mo le tau aoina o au tau whaelonga. Toi wala au atu le ekalesia au talavou e whakasa mai. Au talavou le ekalesia whaaputuputonga ke Luciano Samoa I whangali. Malo le tāpena whaafitai le sauni whaafitai lo tau wafurilingi a wale whaamoemoe o tātou malo. Ya, ek mea tu whaamoemoe. O le tūlanga tolu ua tūlai mai ai le mawhtanga le APTC. APTC ua tūlai mai le tūlanga tolu. O tongi na maua I le tūlanga whā, tolu se lau tolu se fulu ma le ono. O tongi le tūlanga tolu, tolu se lau 5 se fulu ma le tasi. Ua mawaina le mafutanga le APTC ia le whailonga tupe e ono afe tala lato whailonga tupe pe ona ia iwa lato mawaina ia tongi tōse lau 5 sukas a lau talavou e whakasa e tolu toluonu. Wa ia fo le babe o ile atua le ai. O le a whainga o le tupe o le whailonga na maua e le au talavou o whangali e wha afe tala. O le APTC utulai mai tulanga tolu whailonga e ono afe tala. Tongi tolu se lau 5 sepulu ma le tasi. O le tulanga lua tulai mai ai le komiti tu mama a vai manino faleasi. Tongi wa maua tolu se lau 5 sepulu ma le lua. Tolu se lau 5 sepulu ma le lua. O le mea lofa valu afe tala. Ia o le tūlanga lua ia lewa tūlai mai le komiti tu mama o le vai manino mai le afioanga o whale asiu I lato whailonga tupe e valu wafe tala o tongi na lato mawaina e tolu se lau 5 sepulu ma lua. Ia o te manatu pena o le tasi lava le tongi le sili ai le tūlanga tolu mai le tūlanga lua. Almai Kamtala mai e fo ia fai tanko e nga wenga famasino pe ona ia. Ta vale uma na awai e mau e tua I le ofisa o tātou whailonga. A le nganga o le whaftai malo le tawivi. Whaftai tau pati e wafi ngalo le tātou malo. O le tūlanga mua tūlai mai ai tama mateina le mau mai le pioanga vai moso. Ua mawaina lea e tama mateine mai lea fioanga o vai moso. Ua lato mawaina ia tongi e tolu se lau ono sefulu maleiva I le whailonga tupe e se fulu wafe tala. Se fulu wafe le tala ua mawaina le tūlanga muamua o le tāwale teuwina le nefoi Tausaga. Ua alfa manatuina o le maloto Tut'otasi o le tātou o tunuu. Ua mawaina lea e tama mateine o le mauma lea fioanga o vai moso. Le whailonga tupe se fulu wafe tala I o le ase lua sisila o ai leana lua pikiina e manu malo I le tāwale teuwina ia I tātou e le ini se to mai leo e whamasinoina o lea abatu tai lua afe umata tāwale na awai. O kau peki le waki ai o kosuil o mawawhaulonga nei whai mai le hola le waki. Ia o whetau I le nei la vale manu malo le tā vale le nei ia ono le mau foi e marisini au tū foi o le tātou tauvanga ia o le 5 sepulu Tausaga foi lea o le tātou waso whanau foi ia o lea ua whapeo na loa lava I le tā vale le manu malo.
e sina tal tonu ia na ua whafonga mai sa boa i lau mai moanga ne foi vaenga o le aso ia leo wa mai a tō lau wina foi le unga foi o le tauwanga o tawa teu wina i le nei foi i aso ia pe o na tula i mai ai le tulanga mua ia tama ma teini o le mau mai la fio ango vai moso la to failonga tupe se furuafe ta la tulanga lua le komiti vai manino atina mai la fio ango fale asiu ia failonga tupe e valu afe ta la tulanga tolu ia o le mafutanga o le APTC mla to mawaina le tupe e ono afe ta la ia tulanga fa ia watula i mai ai le fa kasa mai fa ngari i failonga tupe e fa afe ta la